Sanibonani guys, igama ngiNqobile basenamazwi la eNimba ngomhla ka-10 March. Hayi-ke guys, izoleka uqhubekile-ke nokuncenga uLazarus ukuthi phela ake ayibone lento yokuhlanganisa-ke amankampani womabili njengento elungele umndeni wonke. Kodwa-ke usho kahle uLazarus ukuthi yena le nkampani yaseKhosela Tech wazakhela yona eyisusa phansi, akafuni inhlobo ingene ngaphansi kwenye inkampani. Akusilegasi yamuntu leyaya, ibhizinisi lakhe. Wamchazisela-ke uZoleka ukuthi cha, ungayibuki ngeselibi, ngizama ukwakha i-empire mina la, ngizama ukwakha ingcukana excellence, into ezoba isinkwa sabantwana bethu, isizukulwane ngesizukulwane. Hayi, still guys, ubengayiboni inhlobo iwumqondo omuhle leyo nto uLazarus. Ubeloke nje ezama ukuyidoja le ndaba, kwaze kwafika-ke uNomfundiso ezomncoma-ke. Yena phela uZoleka esho ukuthi yazi ukufika kwakhe laphaya kongcukane sekumane kwenza izinto zonke zaqhakaza. Umane nje waba yile missing piece of puzzle ebekade beyidinga. Hayi-ke guys, avuleka-ke amehlo aLazarus abone ukuthi mhlasimpe leli thuba ithuba elihle elizokwazi ukuthi liyivikele ngisho nayo iKhosela Tech njengoba inezitha ey'ningi kangaka. Guys, bahlale phansi-ke bobabili bathi ukuyicwaninga ingcukana industries, babone ukuthi mengase ibi-umbrella yeKhosela Tech ingase impela iyivikele iKhosela Tech ey'theni zabo lezi ey'ningi kangaka. Ushilo-ke uZoleka ukuthi yabona le nkampani le izovuthwa ebese-ke yenza ukuthi-ke umndeni wakongcukane ungaphinde ulambe, ngisho ney'ngane zethu zizobe zazi ukuthi zinefa laphakade. Hayi-ke guys, wavuma-ke uLazarus ekugcineni uthe sekuhleleke wonke umndeni-ke etafuleni, kukhona-ke nobaba wasekhaya phela, kukhona ngisho naye uNonceba. Hayi-ke waqala wancoma-ke uNomfundiso guys njengenjwayelo, washo ukuthi yeyi, uke wezwa uZoleka encokola la ngokuthi uzoletha ingcukana excellence. Ufuna nje ukuthi kube khona ifa elizokwazi ukuthi lisimame, kodwa-ke njengoba nje indodana yakhe izophatha ingcukana industries, ngapha nangu noLazarus uphethe eKhosela Tech, kusho ukuthi kahle kahle laphaya kongcukana kuzobe kuney'gwili. Akazi njalo ukuthi ingcukana industries ingane yakhe abayifakanga nhlobo ekutheni ibe umholi wakhona. Hhayi, bamane babheka phansi uZoleka noLazarus mekhuluma kanje uNomfundiso. Waqhubeka kubaba ekhaya-ke, ubaba kaLazarus washo ukuthi heyi, uyabona nje bengicabanga ukuvula i-ofisi la eJohannesburg. Hhayi-ke umamNgcukane wajabula kwathi akayilahle phansi meze ukuthi indodana yakhe isizowakhelwa ngisho i-ofisi, njengoba phela isizoba yi-next leader next day yase-Ingcukana Industries. Hey guys, abantu akazi ukuthi yazi le ingcukana excellence ayim-involve undodana wakhe. And guys, njengoba ngisho, hhayi kusazosho umuthula impela mase seyiphuma-ke lezi y'ndaba lezi. Right, ukuthena-ke ubaba kaLazarus-ke ake chaze ngale ingcukana excellence ekukhulunywa ngayo, okusho kona ukuthi ngekudala uzobe siyazi ukuthi no, inhloso ukuthi kukhombanwe amankampani womabili ibe inkampani eyodwa, and still umuntu ozolida sozoba uLazarus benonkosikazi wakhe-ke uZoleka, and then abese-ke u-Azande-ke ade bazomnikeza nje like isikhundlana nje esinesizotha, noma nje mhlawumpe-ke abuyelele kwelase-America eyothola amadlela aluhlaza khona. Sounds unfair, but-ke uma seloya baba ethatha isinqumo guys, siyazi sonke ukuthi sihlezi siba final, akhona neyedwa umshintsho umqondo. Sanibonani guys, igama ngiNqobile basenamazwi la eNimba ngomhla ka-10 March. Hayi-ke guys, uZoleka uqhubekile-ke nokuncenga uLazarus ukuthi phela ake ayibone lento yokuhlanganisa-ke amankampani womabili njengento elungele umndeni wonke.